Ni hagis jong ki babun ki jing hakaliang ka yok kam yok jam. Kamtam hababun ki samla jong ni jela ki biju tre jukta sabar ke jelaru ki lahaban no ki kam ki jong ki batwan phayeng no nakada jong ni ke klam COVID-19. Kani ke kubor ka ba UPCN ula jupen iteng sapi ngi kermen bahkan long ka kubor ka ba aimin sim ya ki khon samla ki jongi ban yeng hala ki jong ki kijan da ka ba pendam kam ya ka sap ka bot ka bor bat ka jingnan jing start ban persang no de ki kam la jong nyin I api ba pinek mi biang sipor ya kani ke kubor ha kani ka kenti ka kenhon jengi kala phai khmat sheki sanut samla khasi bat baro gini ki dei ki bedan ka sap ban drodor na preng jongki ki dan ki badro ki dor ki besumut dor hi bat don ru ki badro trek e ka dor kum ba ki long ha ka perthai Unio du samla obadaya suciang usamla obadan sab bandro ya kijat dor baper kum jo banthok penwandor ki dak tho kat kum kejing kwa jong ki brio Uni pat udah samla return well sutong. Uni usam laru, udah ubadan yang kesap drodor. Ubuju kam snow tenat bandro, ya kijing dro jong u haki tiar kitar bat haki kali. Uni uwei pat udu samla dawan mirani. Nrei ki kam jong upat kilong ki ba kamper. Kasamla Susana Rani pat. Kedek samla kabawala ka draw ya ki jajing draw ki ba bonjat kentup ru iki 3D. Nrei ka kam snow tanat ban plek jingmot iki jing draw ya ki dor breu kum ba ki long ha ka perthai. Kania pat gede kong chlemi kendia bat kesamla Zanarin Mary Lakiang. Kiba kamper na baro. Namar kini ki kample jingmot ban sandor yaki riam jongki kentai. Artwork ini dolang red ngara. Setelah diban le nentaban boni ki kam ya lo polish school bro. Persang ini tak art kan. Jing draw na ban long creativity jing sna tambah siang no finishing kam pada ibiang tanda tiki puat. Tambah nandu ba kam he kam san tu pat kadang don kita pat ka jing long kan dolang red hadu mentah pat kadang don kita ga sap kan barang banyu. Kadon ni nadu mencuba ka interasi ban draw le ban mo ki school competition e sai simata kan. Te long kajing konte jonga hi pat bangan kam draw shu te kajing practice hi te mentala laisnam shu te ngala kam lien shu bentu ban long kam draw bahal ni ban concentrate bahakan kini kasap jonga kadai nadu mensuahi por bangadang rit nadu bangasyong kelas 7 kelas 8 untuk ngala sedang mane kini kikam long mensua long asyat drokai untuk ni siki kendro untuk asyat drokai siki untuk ki kali untuk asyat long kata kecing persang jonga nadu dangrit ni untuk plus bangade ka sebagai ka interest ka hobi jonga di long untuk suki pada nga kawan long kepenlong no yang long bang yo idea through experience ayo kata
Di katang ya kesini untuk handu bangan dalam kelas untuk ngalah sedang man kulit por keliat mah. Kini hubor sepang kini kesamla ke sedang nang ni syekmatkan. Haba kini kesanut kesamla ke senok tilang hakawai ke kenhuan bat perkat thamai de kumui pat. Kumno ban penon kam hok ela kasap ke bau trai nong bo dong thau ula ai haki. Da ke beteli bat wan lang hakawai ke kenhuan. Kini kesamla ke layat syekmat ban perkat thamai. Kumno ban penon kam kene kasap jongki ban penlong ru eka kum kawai ni kilat yo kam yo jam. Da kabaya benta halaki jong kijing syampang bat kejing janai jongki. Kini kesamla hak senam balala, kilapen kelai kini kesap sekalat kamai. Da kabashim ki kam draw, ya ki dor haki kenro, ni ki biar haki yeng. Kejing draw dor, haki jan pong, ki juti, haki kali, ki tok bat ki wede. Suangi datang ni gibual. Ni persiang datang gibual art ni. Dan lang topat ni dan segi pelopor ya idea man giong boleh melihat dari segi juti. Nanta bat ki t-shirt, nanta bat kini ki wadi ki bag suku mengini intro. Lawa sudro kan. Intro ki bag nanta bat ki wantai lah muni ban sedang sekali bat ki bag tu. Tata. Nah nagumtah ga kawan inspiration nang tu tam dari tang mawar weru ni perlok kawan ni inspiration. Tambah dai ga nado ke jinglong dang red he tharai kadon ko ga katalan ga sap he gatoi kadon ko long suai nado mengiseng itu dukan suang te jingkiang ta iwe mene di sindrang ba dang kiring ne itu yang kendu lemba lembai mejong e sajwan bahaya dukan ni tengah kendu kan yang tiba tai ngaba oi kon yang ngari nang ini kam do kam yu kan tong se lam ye potkan dasa ai ke baik sampel wandro bai dro ye atau kayaknya sekat dengan ini. Daya itu kita pernah Suzan, yaitu bertengah lama po FB, Facebook, sebagai sosial media hi, tengah ngai ga page ni, tengah klik untuk ngapai dan silong ni, tengah safon ngas pangkan tak nampak ni, tagangnya saya poi kendu kawan sini natang ni. Sementara lagi lah long business partner nam tata, bon ikam ngapa uski. Te bakal mustnat hi te ngalah judra bun hi. Ki lalong ki ngalas persang ki scenery into ndai apa kam sta hi di portrait hi dua kam long nadu menshwa hi long asyik milin bahaban rokai kentu de ngai ki bri asyik milin ban rokai kentu ta ka portrait hi kam sta manga Mentap de long ngai nang ba ka jing wan changa sini long mai kendu ki perlok changa kentu. Tingi kendu ki perlok ro long ki badon sap ki badon talent ndo. Te kajingnya share jongi berakhoi untuk orang kawa kepenlong yengi bangin yo more idea kan nambah kata de ngasai le kibon ki kam ngasai le ndo kijing drone atau kijing sna nangta kinu balong kini ki balong handmade itu ngasai le lut berakhoi ndo de long ka ai bangas sutunat kan kijing cenga ban yo mah nambah takasap ba boleh la ayanga ni de long ke jingmut cenga long ngakwa susu ngaklam hun tang bangalong kumni hendrei ke bangakwa susu long ngan persang susu kenang bangan la ban perfect susu ka jingtrei leni kanu ke jing ki kisap ki bangayo nda Ya kini ke kam kini kesamla kitrei hakawai ke yang ke badan harut surok hakli nong thamai shilong. Badi kini ke kenhuan la ai kerteng ke OB Customs. Ka bai ki jan kinap bat ki juti kebaradap sandur lumba kijing draw jengki. Labu ha kedukan ke badan hajingkiang nong thamai, kadukan nak balai kerteng ke OB Fashion House. Bunsen ngale lut hi berakhoi untuk kijing draw kinu kijing draw do. Te long don ki jing draw banga draw ki mencuam sang sa draw nong ki sketch do. Te ski pade ngala sedang menle kini ki fabric do. Tempe ngale kini ki all pin do ngale. Long ban ong hi haka kum kajing sedang ite ho nila ban mat sibun kijing hi teng namal ngi ba penmi dalade hi kum to jing yo panong ban yo than do kata nang dayo than do kata handrei long ski ngangai scam trai ba lengba kajing persang jongi lengba kanika kajing ya teli jongi kawai kan swanra hi trai yo so kumba ong mo yo so batiang Kalong kesenjam ka baki babon le ase kempoi perkhat bar ka ban ai men siam ki babon le se kedairu ke jingklut men siam jokini ki samla
kiba klem ke jeng ko onyo kilong kiba kloi banasam ke jeng nang jeng tiep bat ke jeng syampang hapreng jengki na ke benta ban poi sekatong ke bakila bo hadian bakila rai ban teli na ke benta man le ai ka ba compare Te long ka ke jingkwa changa pade long ka hot ni persang ban le kini mo ten ka bokong san tam long kumbangi pet menta yo ki samla ki babon ki shong yeng inata kim don kam don jam kumto te long ang scam ba kum ka kasap hi ubleu ai la ka jong ki don hi ki benta ba ubleu labu la ai ni andai ngila ban pendon kam kita long ka kanu ke jing train kanu ke bang ke kam bangile nami scam katakan sa ulong hi katakan sa wanra hi yo ta usok bangi kwa bangi temu ta Community jangan itu kalau bangin lecha katakan next level kan kalau makan ni ka business ko am ka business hi kibani ya trailang kanang kio shu kan no te kana ma ki kan daka he kan business jong nging laban ai kam ki artist ki ba dan sab kan kam kajing meto hi kebon pir deh ba ya terelang bat kiwai kan kajing meto ka cibon ba nama ada datang manga hi marwe hoi ngadon ka idea mah ngadon ka idea tekte pagar skills ngamdan tagadang ai ku apa ni kindo kiwai pat ki pa artis sende tang ginir ba arngut lain ngosongot kiwai ngaka aban collaborate lang bat ki kan ba kam trem su yang ni ma ba kenia terelang hi bat ki ba kam nang kam staff kadang jur susu ta kata kan ka creativity kadang bon syuk kan nang tur yo idea nang tur punya idea tagalong gupta kan kalong no combination part kalong bon pi ka cing toy kan kalau dia try marway part mensuang orang perkat di gupta wan try marway puar ban pen i kan siwe ba oh betul dan namar perkat part kam kanam puas saya part kan kut ka hangat mot ka final product ko kanam kam dadai tang bolong finishing hadu kata kendu pat kumini giwe ba artis ko dan nagajong pat ka skills ya combine lang ta kan kami no ka kam best issue ka product kan ma ba pun sin ni abi concentrate ka quality jang product eh kamarwe ya kam la kan tang